oboa me ma metimi di obi koto adwumam oh enti shatawale nam ho nyina ne papa wo ye no adwuma wo ye no no oboa me pa wo se me fa nkola me yesi a oboa me pa enti na ne shazi no na masom bo ho de wuruma no nene wona waka asem no nyame shaw na menim se ayi bebam gunshot na mamemfa we information tum na gunshot emrem enti na me kai ya hwefo na etiefo se ye da ye wo online radio abruchefo na so bia obeti yenka ha na masaka wo se street nkomo ya street life se o hey sisia na ato akoma se de obo chatawale din se chatawale na sponsor no o de so nso nyame aka akoma se o de untimi nko street ho enkobo obi a o de frɛ Dr. Likee number no o frɛ na nya frɛ pe de o se o ho bia no Dr. Likee no beka se mpo o se Dr. Likee ba o ho a o ba o ho na ono abedi nkomo enkra bia eda wakoma so pese obo mo so de obaye sini de obaye den bia no anase adwuma sua titiri oba Dr. Likee so de ba to adwuma na obetra bodi ada wasese de ene obo chatawale wa wo abrochire ba bia na wo so bo bia ye de udin betudwa ye mfa wudin ensie da ye de udin betudwa ma wiase hu se wo so de awu ye ni etu de nkura bo ne ye 16 ne gugeto ne yetime we ne 10 kura na amomu nyina besuensu adwuma ogi ni se krono ne nie marketing kiti bi esobeti yes enti no say first sponsor Angelic Herbal Center and Spiritual home say no ehon de omo say first three omo de omo the three na mo ba ne de nyame ayemadom kra enti no obofre mama jeremy kan no say akosi say haban eni nua okay say fansa yare say ye honhom yare say opa wo say opa kwantu simple one ye say doctor dey cause on woda o dey be so ne hwe enti na make to say obi o get to one kwa eye fie ena ma ne koka ho enti ansa na wo beba no ye jawo mama me no dwale wa bompa ya ma enti sa wo mbone no so wa ma wo de wa adwene mafie no o ma ba fie na onim papa bi ya me fane dinto me ba ma me ho first na minim no da police ni pani pa ya na original police commander sabi we de nyase be miku police wani ma se ya boni pani o bro hafo region no ana ni fiefo hu se pani o de bande o de animunyam ba fie ana ton san mam papa no obe ya yer pani no ade che ya na o de dagatem wa bo edagatem ma ye de ne bre ma me so obi te ma me nka wo he te ne nka wo ma me de haban o do boss mu nware no ye dware papa no sensane fa he ene ohunu haban bi ede no de ne ma bi fra me minim omo ansem ena oduma papa nsa no ti papa nda bia oba habada ma me na se enti gasot wa trase ebusiafo na me bom nkae no street life program edin street life company enko osu be gina obi na wo na ye gina wo so street life abusuafo se wo obi wo fie na sakura no motunifo a chese ontimi a abusuafo fresa number we na ene ye ntwetwe nkomo na ye moa ma akola no ne daachen ene ne bibia ensore ye ntena ho ma akola no edaachen ensei abusuafo me ka kire mo se menya special guest kese pa ono so street no owo so bi owo street ni so bi etem di kan ka cho se bomo chichi efri nso ase be ka cho se aboa den chema wu a yenye na chinye abusuafo me mama hu no na yama na kwa aba no no so a chereche ni nsemu kakra ewo street gunshot yama wa kwa aba ofa hey street for who street for the kasara said wo I will say hit bro who wanna who say guys street so nene also for the street we ne de wo ye minua dada okay wonderful krofum wo za me na me call around the world me free akwa san me ko krofum me ko aboabo me ko sewaba me ko be akra nyina me ko what you say abusuafo for gunshot yam wakwa aba na udi pa de say udi pa de kwaku dankwa na ugai name de me guy name the gunshot that is a bibini be kan wa hotedin na eye na wunya ye kan gunshot na ase ne say okay ye kan gunshot obi anim se gun ye tu obi anim se gun ye tu na ekwan a ema me fa so nya gunshot ni that was
2009 9th November naka 2 days to my birthday me 11th November. Okay. And your boys bo J-Rock or menu nyame fa ne crancy one of the incidents in the one we was street in so we and ba konso the Fat Joe. Okay. Yeah, na me o miensa ye miensa na ne na menti no ye ko ba bi ko ya de ye ko ya de na ye ba no ai bedu Colombia Junction o menu de no ton enema o Colombia o enti ono no gina Colombia no so o ye ni business and I'm back and say chele me dem me call traffic light to because ye timi gina traffic light to am ade chi say we traffic we gina hono ade na wo ye there wo nya hwe na e control street no na okoda na se BBC ade chi ana no be busa chele ye the street na shon sa na okoda ma boni asi tie ye nda ye gina street na boso me ye tua wo ka na ana wo na obi antwa wo ka me pa cho suppose abusuafo ensem na ye ka no emfa ne tra ano dinye pa ye ntwa ne ka wo street ni so na so o jama de so wo gina ho ama de chi abusuafo ma wadwene anase wontim wo fidie no na wo TV no nto Njerica chim wo fidie o de ka che onua say program Dr. Likee ye no street light wo bia share wo de wo wie so aye online radio bibia wo Facebook WhatsApp share ma foforo ana wo mu hu ye nso ehu bi ana se wo street ne so ana wo prison ana wo nsem bia wo so pese wo ne ye cha also ultimate friend number no na waba yekusua ene gunshot kwakutuo twetwen komo kwaku me pa to wadaro ma to asoma okay enti no o menu ye ni business o Colombia Junction me so me business nde ho de ye nko ho ho de nyanko me so me ba traffic me ba be gina em fan say me duty point because ho na ye gina all 247 so joma de achi obi antwa o kabate street ni mla no what as na ho no woni nya dia untimi ngina ho okay because ye nyina ye lions ntini so woni nya dia wo adwa na ekura no bi ba bagie adi e wo street ne so se ho ma mi ni wo papa ni ho ye nkoba amane ofie asem nko police station dabi street na bi bi sibe ho na so te no so te street life na se nko ade a nko police station entima ba duty point fan ma ba begina na be base fan so crew from Kingdom Life okay say ni mo won man be eti Isaac yeah ono na kure mu ni ska kro be ma bi adi na bia later aba be twa ntia ho na e bossa ti gina wa na ti gbenye etuo etuo de free tu akasa and me free ho e be gina main street nim e free sa traffic light and fan say e ko in shed baby gas na share no be jo ntim jo mu etuo ne tutu free say na e eba enima de kro and street ni so na ho ye hood so we have to protect our hood okay minim de asi etuo ni tu eti ejina akwan me hu sa ha ne etuo ni free bana ne hu sa say nipa 1-2 bi ben ho mo so kro from for and the bench block kwan no because go for no tutu no omo ye strangers foreigners kro from mo and the bench a block kro no na sa atama mo de bench a block road na mo mu kratuo ye kratuo na wati tuo nso se tuo su wati enye tuketua o the street na wura wo kura wo pe me say enhira nka nyame se me da so ti ase enne because nema me ma famu street no nema eye wuo any prison asem nti me da so ti ase na me menwuma pepa gospel bi a metua no bi nti ase ba menim de nyame ga to be gospel ketua bi me o say erade ama ye na de bomu wo de hye me say nintene ne katabum o de ne na she ma funu ma wa mama foma shema o yese matamfu eni ewu enti ene ya metiasi nenyunu na sia na metina da na matomeda fo hojom nenyuma ye kesi o nenyuma ye nwanwa onipa babia nti mentiasi de nyame be no nipa ntiasi obate onu nyame nkwa na tiasi anyuma hoto no ase obi hu na so ye bad boy uni bibi on street on street me a rare example of we don't judge people by their looks. Me I'm that rare example because who me o judge me benwa obegwa yeah because me gwa
me no monsada me no reader me no joy to the ba onjin de and so now we street no yeah street no so na me say ba de obi obanu wi be ya bia betumi aye ya manablo so de onom joy to be ya wo be ya manab me because secondary school me teachers who say me no wi rom say ka akoi wa boda mo ko hwe na adwenum because me nema me bia anye papa ade bi say entokwa kikiki bia me na me di animu okay yanko tuo no so tama bench no ya brain eti ya blocking road no ya blocking road say na bia nkofo ni nya kwa anye de emma na unim say nipa bia say usua wa adwene different na wo nyina adwene so be different because any ameti we me titunka me otukura me dwane atete ansa na me hu de meye by that time me ni responsibilities bia batene mo maame mo ba a me hwe omuti se bibi to me sesei na o kwan be no me fa so edidi satana me dwene sa de no obi tutu ne enso etobo ye tobo face o mo ya block kwan no na omu tutu ne enso etobo eto mu ntimi ma because mu te ade a nkra we ye no ano den ye kura tu no mo tobo enti ebo no satam se ho unse ho ye ekwan ye guso enti ebo ni ho ayeso wudwane from ho ekofa polo so te kru from enche ho eho na ne ngwe enti eho na be kokonya bo ana se 230 backless bank kru from backless bank na absa ne nche ho eho ene ho so ye ngu ye enti eho na benya bo ti ekomrika bia me makofa bo aba no na se company to di mika ko enti company ma na bia na me bo na sa na company na so ko ti me ko makofa bo ni bia ba me koto ya me to ba ko ha me se koto na mti se bibia ya de abomi me tu na bom ha me right chest to doctors su chema se be ma akoma e show right chest nti me dead body na me to eti me koto ya me ti se bibia bom nim se abo ni bi na abomi na me de me style de e place na bullet on poison eti me se koto afa bo ni bi na maka form star na me kwa me mu na maka o me tim pija mu bio na mse jesi yellow bisa pijama mu se moja semana sky radi mewu asfam kan no mitirimu no sata metuni atutuni nyetukitwa obi adwane kan gina ho me ye bleble so ma hasa na me free sa traffic light pavement billboard ke sena se eko police hotel ni mo me do police obi adwane kan gina ho and I'm here bleble na me share me cinema bi na me oh cinema etu ni bi abo me fam ko hospital ono so number 2 bunya ono so dwane jame e da ka me nko a still na me kura ma hasa na me here bleble twa ko ni me do backless so me do a na taxi bi gina ho na ma me bi na tim ma me na driver no osoro abofo nyankopon oso obebo nipa nya me timi fam free suro nipa me read story bi akwa no ese nyame mmoa no na enso de ne kwati so de ne kono ena onya boot one I was senka boot ni se boot no konya me nyame be save no sika one nyame save ni tero nyame save no na boot nya ko no wi oka em no bi se nyame se radi me ni ra show mu na den one save no enti na me suma boot no ye dey e ba ye ni ti na senka full boot no kan dru ho no ena maame etututu ampanifo enkura stop onyina dwane no maame ni sisi driver ne fa me ko hospital maame ni si wo traffic o backless bang na nimu ha say driver ne fa me ko hospital na driver ne me call me shanum i chele debi we didn't mean kwa kutuo be mu aposo na next week ya sa toa sa wo nkomo no so eye me te papa na ujina street no me sia utu foda pa me kan say na kire o oni bibi na o ofa o tu me fu na mbem na no hwe me hin because nim me fe ni bia enko night because me hu ni so rasta man ka say o bo ma me 11 na fe na o si enko night na go be so che say me nya play ko pe me chacha bo o sa te me twa me chacha enko night be ni timi jai of a flare because friend of the sorry sem na etata that time no ene say nyame akwase nyame do yaduma che o 2000 asma make 2011 o asma make there be okay 2013 after me we SS okay asma make papa o flana na yanko na go anya rasta papa na go na today say me many a blame me per street food that dey at one night to me dog off akura me friend bio to shout hey hello we am so be twese me twese no do meba na fum there be yanko night today say many a blame ko bochacha there no night it next ni no utwa me twa ni nyina papa adaroma ti say we jai street ko
menja street ko but saa ne ma no onye mesue nyansa e wo street ni so ho ne wo me ho ne tete me it is street menja street de enye izi nyine street boys but mesue nyansa e wo street ade ananka enno ameye no sini no twa mitwa papa ya daroma na busan ha me blay ansa na mitwa metumi tu ka ko ne fie nyina akopa ne chew sa papa yo obenya me adwa na sa ya gasa tinya me gba na oye unu akwa fa so we ne me otimi shia chalo metwa ausina ma me ba na fum se mi sinama na mintimi ka se me ma timi ya se me ba na medwane me ma eti afire mu ba no mu se mu twese na ma fa chile me fa okra because we ko be se bitwa ba kuma me nso me sa de na me obi am ko bokeshi afina me twese ni debi ise fia no awia bi na ofle me koku ye na when am so ofa mo fio killer we dem slow on fa o moto yim bleme na me fa twese ni bi hwa adwuna o yusu ma me on se akra bo ne beto pani bo good on fa moto yim bleme na fa twese bi ofa saa ne mateme de basisi me koya sa me nsumi ofie saa tam hotumi me ye nyina oyiji se mu asa me koya no se koku ye we kura de wan be trick dem sele killer won twema mu bia ntwi o se wa o se me ana na me twi akọ is fine me first na of adimi twa 2019 no twesi no friend street gear na 3940 ofa na suma na man ko bokro no ntimi na mde moto be kwakoti 39 amna kwako wi ade no na masade moto na fa no ti na se siri no de twa woro no wa na abusa na se me twa asa siri ohu me bi wa ba ho bi na ono akọ ho ani nwa bi wa blechire no afred me hu wa yi nice yiro to ono aba no ayi ya me ya amanfo frefre me sa nti se na wo ya no ana se na ya no eti kwaku di asempa na betimi akatre onua no mo mo street asabe obi atomu ntentan atese ono de o se ba bari di asem na betimi ti awo bi de me ka che me nua no nyina ne se ewiase obi obutaya odi pe ba bonten wate ase obu wa ebia na aduane a enifie enti na ma ni pe ba bonten good na se upe ba street a de mesrew ni se on se yonkofo biblewo street wate ase obi ewi ni obi no nsa obi nya hwe se oba bonten a de ono nsa no hwe na wiye do ono wi no hwe na wiye de o twese ka no hwe na wiye na afi de wo choose de beboa because street and track about entia obi abatu ni wo ye wo life so we ye na echine be wi yi nti na make che menwanom nyina ne say oba street it doesn't make you such a say we a bad boy ota say bu adwane a enifie nti na me ne pia ba bonten e be pe bibia di